بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مسلمانا دبروجك پیغمبر صلى الله عليه وسلم دركت خطبه وها قد قو اگر تشته قو ازانم وجي زاني بانا وني هندك كنن وني زعف قرين. انس بن مالك رضي الله عنه دبي وقت پیغمبر ما افقوتن قد دبي صحابي معده وخرابو وكلا قري كتقركا وادا. پیغمبر ما صلى الله عليه وسلم دبي اگر قوت بخواز الاخرت مسعود ببي گرکت سر خطای خوا لسر گناه خوا بگری تنبه والله اف خطا مکرج مرما چونکو الوی دنیای امکان دستیتا دهایا خود اراده دهایتا زانبون دهایتا و تسربست بردایا گوتی عبد من تقنجی بکه از قنجی دمتا خرابی بکه از خرابی دمتا وجه انسان مسلمان ارید و دنیای ده کار خرابیا بکه اما حساب و خرابیا هیا جبرو لو انسان مسلمان گرک دائما هسترا جبو گناه خوا جبو خطای خوا ببارنه. امام غزالی رضی الله عنه دبی روز قیامت یکی تننا محشره و تننا با ترازیه خیر و گناه وی دوزننن دبی گناه وی گرانتن وجه دبی راج نده وی ببنا جهنمه دبي خدي عز وجل دبي ما تعملي نما ملائكة دبي جند يا ربي دبي الدنيا جبو ترصاتا جبو خوفاتا دبي هستر باراند بون وكي تعملي وي باشقتنا يا دبي وقتي قو وي قريه وي واهستري وي ددينا كفا خيرا دبي ترزيا وي جرانتي دبي جهنمي خلاص دبي خدا عز وجل دبي تخنا جنته جبرو دبي انسان گوشبوی ترسا خدا هستر باراند بن دبي جوير جهنم تنيا. انسان مسلمان گرک دائما لسر خطای خوا محزون ببه ولسر خطای خوا بگری. خدا عز وجل جي وقت بعثا مسلمانات کے بعثا اهل علمت کے او انسان گوریا خودت مشين بعثا وات کے خدا عز وجل دبي ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا دبي او انسان اهل علمه او انسان حق و باطل جب ناس كن او انسان گو تورات و انجيل و زبور و قرآن خوندنا یا دا قرآن جوارته خوندن دبي او انسان چتكن دبي آنیا خوا و اف چنا خوا دبي دينا سجده يعني دبيش خوده را چنا سجده و دوه سجده دا جربه خوا را دگرين و خشوع عواجي زيده دبي ترسا وازي دبي ولام حضور ربي خودنا خشوع يتكن. جلو پیغمبر ما صلى الله عليه وسلم قلت ابن مسعود رضي الله عنه قو كا قرآن اجمر بخوينا قو يا رسول الله قو قرآن اشترى نازل دبي قرقا تجمر بخويني قونا قو اجانا تخوازم جهنك ديجي قرآن قو هدار بكم علي بحسنم كاجمر قرآن بخوينا دبي مدست قرآن كر من قرآن خوند دبي قدرك مخوند دبي دورة پیغمبر صلى الله عليه وسلم قو حسبك الآن قو يا ابن مسعود قو بسا قو تفقى خوند بسا دبي وقت ازيفري من پیغمبر مميزان قو پیغمبر صلى الله عليه وسلم هستر شعبي ويد بارن وقت او قرآن سر هاتيه خواندن او قاسي تأثير لي كريا و پیغمبر ما كلام خوده گريا يا اره ام ويگا مثلا ام زمان عربي تازه فهم ناكن ام نزان او آيات چج مرد بيجن اما او قرآن دجينا دا مزگينيا جنت ديما دجينا دا
دبي ولا جهنم هيا دجينا دا خطاي مد بجد بمضا خطا بكر نفي جزايك شنن اتابي پیغمبر ما ان ايگو ضعف قرآن فهمت کر پیغمبر ما بو وقت او آیت سر هات نخوندن پیغمبر ما صلی الله علیه وسلم هستر باراندن هستر وی هات نخواره جوا يعني وعد خده وجوا عذاب خده پیغمبر ما محزون بو و هستر باراندن جلو پیغمبر ما صلی الله علیه وسلم ده حدیث که خود وهاد بجي دبي لا يلج النار رجل بك من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع دبي وقتی گو انسان حیوانك الدوشه تدي شیره وته خواره اتکاره وی شیری جار کدی بخیوا گوهانا دا نا دبي يعني انسانك وقتی گوشتر سا خوده هستر باراند بن دبي چاوا او شیر جار کدی نا وگره وا گوهانا دبي خدا عز وجل جي وي انساني ناخ آگره جهنم دا يكش ترسا خدا بگري او انسان ناك في آگره جهنم دا حتى پیغمبر ما صلى الله عليه وسلم دبي ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم دبي انسانك جبو ريا خدا توز الجلي كتبه شكالاوي كتبه البدناوي كتبه يعني ميرك دشي جامعه جبو عبادت بك شكالاوي دبي حري دبي توز جليوي دلوتن گرم ددي لاشوي دبي وقتي گو توزا ريا خوده التكتبه دبي او دومانا آگر جهنمه ضرر نادتا خوده هر دوكا پور ناين باهفدي انسان کی دریا خود د مشیا به او انسان ج آگر جهنمه هاتیه محافظه کرن اما انسان گرک دائما سر خطای خو سر گناه خو بگری پیغمبر ما صلی الله علیه وسلم د بروج قیامت حفت انسان د بن سها عرش خود دنا يعني روجا قيامته ويطاف إنسان قاور مشكي هناك حتاب شوكي هناك حتاب وري خوا هناك حتاب قركا خوا هناك جويد نافا عويد خويدان دمينن أما دبي حفت حب إنسان هنا أوانا مسافر خودنا أوانا دبر سهدنا طاولو أناخي دبي يك جواجي كيا ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه دبي او انسانه قولوا تكفي او دكي دا وتديب خديره باش باشاد مني تكفي او دكي دا ودبي الله 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 وهستراد بارني دبي لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله هستراد بارني دبي سبحان الله سبحان الله سبحان الله وهستراد بارني دبي الحمد لله الحمد لله الحمد لله وهستراد بارني انسان مسلمان سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر گرک وا ذکر زحف بکشینه خیره وا ذکر زحف مزنا انسان مسلمان وقتی که او دکه دا و دوی تلویزیونا خو بگیره و دیری خو بگیره و شخورا هنک لمیش بکه ذکر و عبادت بکه و سجل که خو ذکر خوده بکشینه ترسا خوده بکه و قلبه وی و چهسترا ببارنه او انسان روژا قیامته دبن عرش خوده دبن سا عرش خوده دیا يعني دبن محافظة ربي خوده او انسان ان شاء الله اهل جنته انسان يقول قدر بدي ربي خو انسان يقول ربي خو ناس بكي ربي بيبتني ناهلي دبي بشري حافي زلامك نقرايبو بتشتي نباش عملت كر دبي روجك يجيكي نباش شهاتيه دبي ميزان دي غبارة انا كولو شدت ليته دناوا باران د دناوا حريه د ميزان دي غو کاغذ کلو هيا دبي راشتي کاغذ ميزان دي غواته د الله ياسكي دبي دسته خو او کاغذ پاقش كريا وهستر چعبا باران وماچ كريا قلت يا ربي يكي وقت چاوا ناوي بكوي ناف حريه دا دناوا کاغذ دا دبي او کاغذ پاقش كريا وقدر دايا وي کاغذي دبي پشتي وينا
او بشر حافي بويا وليكك خدي عز وجل بوي حركته ويفقران دي ارتق بويا ذاتك مظن ويقا وقتت التاريخ ويقا تلياز بك ببشر حافي تب هزارة مسألة بيني خدي عز وجل علمك يولو دايدا قو امام الشافعي و امام حنبلي داهي جاءت كيلان مشبونا دبروجك امام الشافعي و امام حنبلي چونا بالي امام حنبلي جي برسيا قوتي سيدا ما زكاة چاوايا قوتي ما القرى ما القراوا قوتي القرى هردوكا قوتي القرى شريعتا خده وقت غنم بيش دهايكا وقت پره بيش چليكا بوشكلي يعني بحثا زكاة جيرا كريا قوتي اما الجمع اهل خده زكاة نينا بيش مالي وهايش خده ريا شمالي وهايش خدي ريا يعني امال بالكترميش ناكن بشر حافي بوي حركة اخوا بواه استري شعبا وجبوكو قدر داي نافي خدي عز وجل ويكريه وليكك جوالي خوا جا انسان مسلمان وقته استرا جبو خدي بباريني او انسان مقامي بلند بي او انسان ويجي قلق مقاما جد بروجك حضرت ابو بكر وحضرت عمر وكا امهرنا با داديا پیغمبر ام ايمن پیغمبر وفات کربو وجه پیغمبر مزحج ام ايمن کر حضرت ابو بكر وحضرت عمر جي كا مرنا زيارتيا وي دبي وقتي جو ام ايمن شاف حضرت ابو بكر وحضرت عمر كر دبي جريا دبي حضرت ابو بكر جرا قوت گو یا ام ایمان گو ایمانا متبع بخوده هیا گو پیغمبر جوه دنیا رازیل خلاص بو چو جم ربی خواه مقامی ولود خوشتره چه متواه استراد بارینی گو والله انش بولو استراد بارینم گو پیغمبر وقتی ارامه دبو خوده وحی نازلت کر رحمه خو نازلی سرمت کر کلام خو نازلی سرمت کر اما ویگا پیغمبر علیه السلام وفات کریا دیری وحیه هاتیه گرتن اجبر ولو از دگریم دبی حضرت ابو بکر و حضرت عمر دبی اوجی گریانا دبی هر سجبا خواه گریانا جلو عالم دبیجن دبی جاره هرنا زیارت صالحه هرنا زیارت صالحه داو بگرینن دا خوده بین نبیراوا مزي حضرت ابو بكر حضرت عمر او قاسي مظن بون اما چون با ام ايمن او گوتنا و حکمت لیبو هر سيجي ترسا خوده کت قلبه و ولوده هستر جبو خوده باراندن جلو پیغمبر صلى الله عليه وسلم دب عليكم بمجالسة العلماء والحكماء جاري هر نجواتا عالما هر نجواتا و انسانی حکمت لی داریا خود شانی و بدن نبی ولا هر تش گوگل ده های گوگل جمره بیجی گوگل شتره بیجی جی قروب الگیا يعني وقت ترى باوي عالمي و حديثه ده خوش تشترى عنلت مش كي و ده خوش تشترى بيجي تبي ترأت كيلان مش بي اجبروا له انسان مسلمان جرك دائما هر نبا صالحة هر نبا قنجا هر نبا انسان ديندار هر نبا انسان عالم دا ريا خده شاني وابده دا اوجي ببنا خدي خير ايگو چوجي دا ريا خده فهم بكي وجبر له انسان مسلمان گرك دائما ترسا خودت قلبي ويده بي وجبو خده استرا بباريني پیغمبر صلى الله عليه وسلم ده حديث كديدة ولو هو هاد بيجي دبي ليس شيء أحب إلى الله تعالى من قطرتين وأثرين دبي دتشت هنا يعني دبي نقطة هنا وده أثر هنا أن تشتي خدي حجتك أوانا شنا قطرة دموع من خشية الله دبي هستركي قوت دريا خده ده بباريني هستركي جبو خده تبباريني أن تشتي قو خده حجتك أو هستري شعبايا ياد دوا وقطرة دم ترحق في سبيل الله وأو خوينا قوت دريا خده ده درجيني
مزن یا پیشی پیغمبر ما گوتی هستر چعوا چونکه هر کلی سواش تننا هر کلی حرب تننا هر کلی جهاد تنیا اما هر کلی کار هستر بارنه دبی ان هستر قیمت لی البا خوده او هستر گوشتر سا خوده تباران دیا و او خوینا گوتا دریا خوده در جان دیا خوده عز وجل انچوخ حجوینات که و ده اثر جی یک جی اثر فی سبیل الله تعالی گوت اثر کی دریا خوده ده چه بکه ته جامی کے چه بکه طرح کے چه بکه ته مدرسه کے چه بکه ته قرآن قرسی کے چه بکه یعنی اثر کی بو خوده تبهله ان تشت قیمتی یک جی البا خوده اوینایا وياد دواجي وأثر في فريدة من فرائد الله تعالى وقلت فرض خديدجي أثرك بيلي العبادة خدجي أثرك بيلي إنسان بيجن بيقول شقا أحلاقي خوشبو شقا خوشك المشتكر شقا خوشك روجياوي خوشبو يعني قلت أثرك فرض خديدجي بيلي أن تشتغو خدي حجتك يعني مثلا مجي ترسا خوده جبو ترسا خوده گوت هسترا ببارنه انسان مسلمان گرک جانا خوبتنه بهله و گرک شخور دعا بکه ذکر بکه سری خوبطوینه جربه خور هر سجده بسبحان ربی الاعلى و بحمده نجارک سجاری بیجه و او انسان دور ده يعني شخورا دعا بكي هسترا ببارنه توبه بكي پوشمان ببي و خدا عز وجل بوه پوشمانی بوه هسترا و اگر جانمه محافظه که تدی مسئله دا جیگوت پیغمبر ما صلی الله علیه وسلم دبه انسان گو هسترا جبو خدا ببارنه و انسان گو توز جلیوی لاشوی جبو ریا خدا توز بگره دبی او انسان ناکوی آگره جانمه دا وجه خدا عز وجل ما بگره نجوا انسان گو ترسا خدا ده قلبه واده خدا عز وجل و چعوا و هسترا جترسا خدا ببارنه خدا عز وجل دین و دنیا ما تفده خوش بکه خدا عز وجل ما و دیو باو ما و زاروک ما و اهل ما و اقرباء ما و جمیع مسلمانا قضاء و بلا محافظه بکه خدا عز وجل رحمه المريم بکه خدا عز وجل متبع عفو مغفرت بکه خدا جي متبع بخي جنات اسلاوه خوش وردشينم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.